Webafowethu uKhuzani Mfowempunga saseveze umlando wakhe ke okhona ke endimeni kaMaskandi ke selokhu ke wafika ke endimeni ke eveza ke okuhla ke nomusa ke okulokhu ke kumlandele njalo ke kuyona ke le ndima ke yoMaskandi. Ake nginibingelele bafowethu ke la isiqiniseko SA Media moqala ungena kule channel ke ngicela wenza okulungileyo ucindezela button ka subscribe ke uzibeke amathubeni amahle kakhulu thola amanye ama video ke engizokwenzela wona. Webafowethu ke uKhuzani ke uveze uhlwa okulithusa abantu abaningi ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ke lwengoma ke ezu8 ke lapha ke ezikwazile ke ukufinyelela ke njengoba ke kuma million ke lapha ke uthi ke lezi ngoma zakhe ke zenze kahle kakhulu ke lapha ke wathi ke ubonga ke uthando ke lama Blue Nation ke lapha ke wathi ke kukhomba ukuthi ke abantu ke bayamthanda ke uma ke ekwazi ke ukuthi ebe nezingoma ke ezu18 ke uthi ke naye ke kuyaqala ke kuyena ke njengomculo kaMaskandi ke ukuthi ke kube khona ke into ke efana nalena ke le endimeni ke kaMaskandi ke ukuthi umculo kaMaskandi ebe nezingoma zibe u18 ke lokho ishaya njalo ke ama million ke lapha ke kuma album ke ahlukahlukene ke abantu abaningi ke bambongelele kakhulu ke lapha ke uKhuzani ke futhi ke abakhulu ikakhulukazi ke ama Blue Nation ke athembisile ke ukuthi azoqhubeka njalo futhi aphinde ke ameseke ke nakokunye ke okuzolandela ke okuyinto ke enhle ke azobenzela iyona ke yena ke ukhuba ke lapha ke asisazi ke bafowethu ke njengoba ke sibona ke ukuthi ke lezi insizwa ke ekhona ke endimeni kaMaskandi ke ziza kahle kakhulu ke masikhuluma ke ngabaculi ke abaningi abahlukahlukene ke singabala ke abaculi bafana nabo Limit ke Osmini ufike kanjalo ke nabanye ke beza kamnandi ke kuyona ke indima ke uKhuzani ke sevele ke wawuthatha umlando wakhe ke ubeka ke njengoba unjalo ke ukuze ke lapha ke uhlale uthi ba njengezinqa ke zesele thina sisiqiniseko esemedia ke ilezi ke bese kuphathele zona ke sekunika zona ke ishisa zinjalo ke sithi ke ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde like lama video ke siphinde sidibana kwezinye.